Mizoram Today channel clear to ten zavine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che Aizawl Civil Hospital naw nei tum Mizoram thari boral chan in thla da wanga hor to ki ko thlang in an ngai hospital lamin in thla da na a an hriat lo thu an soi thung Ugas ni som pare sang ni som ni pani zinga Civil Hospital Aizawl hor to ki nu Mizoram thari kum som thum panga boral chan chu hor to ki VC le all NGO ten dam doina thok tu te in thla da wanga an pu a heti lai hian hospital ho tu te ero in he thi na thleng chung changa thok tu te in thla da na a an hriat lo thu an soi ve thung he thi na thleng chung changa hor to ki VC le NGO ten thu chua in tom an siama Mizoram thari pu isakmal som sanga nu pui hor to ki chu Ugas ni som pasari sang ni som ni pani khan naw nei turin Civil Hospital a admit ani ti tar langin hemini hian jing lamatangin apum anato a apum na hi azwal zela tlai darli a nurse ten adin mun an enfi nu in naw nei tur alani lo thu an ril nu a an kalsan le ta a apum na mang ang chuan min zai mai ro ti in atong chuak hiala Ugas ni som pare sang ni som ni pani jing lam zan lai pel atang phei chuan a pui tu po mang angin nurse mu hi lai avakai thawa nurse te an kalpo in engma ani thei ta chuang lova jing da ruk le achan ve khan ana tur lovin aboral ta ani anti thi na hial a thlen chan chu damdo in lama thok tu te in thla da wanga an pom thu le heti laya Civil Hospital Aizawl nurse duty te hi andem tak zet thu te hetiang hi thleng non to lo se an du thu an thu chua chuan an tar lang ani Aizawl Civil Hospital Medical Superintendent Dr. Zoram thanga chuan naw nei tura Aizawl Civil Hospital alut Mizoram thari boral ta chu poi an ti thu soin lusun chung te an tor pui tak zet ti ama kom tu LPS palai a rila he thi na thleng chung changa hian damdo in lama thok tu te in thla da na wanga pu ni ma se an han chui chian na ero thok tu ten an ti tur an ti lo le an in thla da wanga thleng ta ani na an hriat lo thu a soia hemi hun lai hian doctor pani specialist le specialist zirlai an oma naw chhar ngai an deuh reng awangin nurse duty te po an mu hi lo ti te Mizoram thangin taksalam har satna ani a anat buaya po nurse ten an boi pui ngal vat ti asoya he thi na thleng chung changa thu thang then khat ero adik tok lo ti in hor to ki nu boral chan hi han pu fak tur an threlawa a thi chana fin fi na tur malak na a lo boka postmortem po ani lo ti asoi thi na thlen nu aruang an lak chwa don po khan lusun chung te hian lung oi lo na an nei an thiat lo thu te helai hmuna duty sister ten postmortem an du lo an zo point a trol an ti lo thu a an in chan thu te hetianga an dam doi ina soi kai thei tu thi na thleng chu poi an ti thu le an ti thu a soi bok or to ki atanga thu don danin Mizoram thari hi aboral ni Ugas ni som paret khan an khua hor to ki ya phurthlak ngal ni in lumen pui ani a atu Ugas ni som pakwa sang ni som ni pani chunda som pani khan William ani